Majan borok kisnong kasi kila kelarit kila kala minority. Boleh ngaku aban keren ni kani halak mukra. Namar kanya tu epi baka movement juga KSU ka anti foreigners movement juga KSU haus dem khat kandai spa anyop kandai ka sedang nalai demokra. Kasdang nalai mukra ading ke jingi kan at kapedeng ki argut ki samla kasi berkatukan ni ki menderi ki balak ni gaan ha usnam ar hajar khat nri badia kan ni gaan ke bangi ni ong ka principal act tang ban penterikam ru empat penterikam tang kendiat ru watang si persen ru empat penterikam kila amen no ya ka act haba kila amen ya ka act pada Kapoi sekamit jika Ministry of Home Affairs bat Ministry of Home Affairs kepentu ya sarkar Meghalaya bakam dei ban penterikam nomor 2 rekani ka aan bat rangkat bekani ka amendment kabamut ba khamla penterikam ka MRSC nomor ba sarkar kawara ka amendment nga ong lesi ka sarkar kawara nang kata ka amendment nang pensange ya penterikam juga MRSC nabi ong gemnu nalor nang ta ka Meghalaya identification Registration for Safety and Security of Migrant Workers Act Arhajar Arpau ke Sarkar Meghalaya kasna siu sem Arhajar khatway ke yakhi nakabenta ban penterikam yake Interstate Migrant Workmen Act ban la penterik la snaa nya ka hausem Arhajar khatway Henry ke Sarkar Interstate Migrant Workmen Act kidon kikendon kibalak bente lakam ya kini ke jingrung kertat ki menderi hakadur jingita ki liberal senene ki nong tri nong ta ki bawan nabar bandrung hak jela ka jungi ka sarkar ka snapan ban ho Arhajar Arpau la kata ka Meghalaya Identification Registration Safety and Security of Workers Act 2020 ladangi pule ketugaan kam dari ruem kasudai be batang unu liberal tiba penkengi kendon juga an kidai bensak penskam da ke masa set potok bat leng baru ke jingdan pula ngila jingdawa sarkar kau hot to ngin penteri ngin besut igini kendon jing Interstate Migrant Workmen Act nomor ngisutu bakani kalak lakam ke jingrung kertap jiki menderi Henry kadang ya ibna ibu sarkar kamle ai kalau pelong yang ini ngelam juga KSU banding mi no support Labour Department lengi mi nale mi apa Labour Department ki officers sing ke department di pentip yang ini bangila depan perung la depan senaya ka angi bapura bangila pas ke sarkar Henry kata je kendo sing ke macam senam Henry hadu menta kata ka an kita amendment juga tuka Migrant Workmen Act kam patrikam hadu menta kan klip matru kajing keli kabang kuat ban keli ke sarkar kalong balai pisuki balai pitia lengai balai piak kam mata ban snai kino ki an ki ban long kajing ada nak mentah ka jaj penreu ka berit pat ke jungi balai pikuman ya ki jingdawa jingi samla jingi pajba ka beri nyok terap Henry nak benta ke jimentoi wo you are de simet bisnaan bisna kendon simet birai ben pelong ya ta public hearing khang bikin wan kita ki company mender ban luti di ban klong ulet gimarpo kendo jingi ban jot kamariang bi aila di company nabar bikin penpat ya ke jat menri ke jingi bikin her jingmut leng ba ki sebai tengka bot am tang kata ka basausi kalong ba ki pendon kamru ki bor kulit ki bor distrik banyak derengkat begini company gimna bar ban tombor ya kasur kajung ki pajba ki bakuan bersai gini ki companies nganang ya pi iladan ko prateli ki cement plant santi apo East Hills lada pi ai lat gini ke Sri Cement bakan wan kamu ki sawara biak sa sipo arpong teli bal ha kata por ngan ang East Hills umdan snong umdan thau su umdan jakarep umdan jakariang su umdan umbam umdan umdi su umdan betang de ki cement plants bat ki bentre ben ktak kinde ki nong tri menderi ki bawan na sa Bangladesh ki bawan na sa Sembilan India ne iru kabamut ba kejat menri ke jungi lembah kini rukan sedo jat ngiyoi ngangong ipi ba balai ngam jukwa menrakhi ya kata ke independence dia ngalong ipi namar bangi ngisai konsuat yengi ki keny merdeka koloni ngila dawa ke lain permit nado sam khat khandai spa prabusan ke sarkar India kam ai ke jubab ke basai ke suang betang bagin examine ke sarkar jela jungir ke deka wehi hadu mentang nang pas koi resolution bendawa ILP
Manipur ke ki arjar khala ki pass like league resolution Manipur mta yo ILP balai ka Manipur pi a yengi pi mai kene ka long jikli ka sarkar India kamjuru ka sarkar Meghalaya manna usnyam yarak hi ya kata ka jingkha ya ka jella Meghalaya ka bagi perta bangi layo ela ka jong ka jella ladangi giyo kata ka jinglai lut henring dak ka jinglai lan ka don lang ba ka jingrung kerthap ki menderi on dang ilak larit pat hang ni kamut kan kam dei shu ka jella la jong kala de ka jella jki wei ban mangi ngin long ka lagi refugee hala ka jong ka bring nyuk trap para samla para dok para snam ilong kami ilong pa kan thei samla ba senrang long ni balak ria ka deadline ka lakut mentang sengi ayu ka banjala syai ngimtip lada ka sarkar kam ai jubak ai la syai kamut ban kre ka thma ka lawan nadok la syai ka sengi biar menjur ne mata PUI kubur kemudian ki samla ki pajba ki mi Manipur berka Manipur ka kending berak we ka jela lada ka sarkar kam ai ka jubak ba syai ngin pen peluk ka Meghalaya ka peluk ka Manipur biar trek nem Sakam rubiang, saksan alang rubiang baik. Dah banyak kalau suruh rubiang baik. Tu beli unai ini kebor, unai ini kesor, kebor jadi yang kebor met, sebeginilah banyak pun. Kum kata begin lok, kum kata kendrok, abas kem, begin lok kata atiar ba, banyak pun. Nak kebenta, kepatang kebanwan, kepatang kementaru. Dah gini kikintin, macam perang keluar kali. Slam upat kebriun yang terap, tu beli kerkulang ini, kublai shibun. Kublai Shibun samla Donald V Thaba ya gitu ki kentin mai phang ki jungpi kumunong ilam ubala Syakri ya keseng benta keri bakajat benru kani ngakwa ka kerwo syabrok khat ki pajba bakin susu kawe ba kijing dawa jung keseng lanu kamde na benta simet jong kinong yelam ne simet jong unu unong kit kam seng henry kidai na benta kapat bri nyau trap nyau wasa pat ki manden ki pateng ki jongka hagan ka por asumut khot no ya i general secretary jong ka ki issue central body bomenta i samla Ruben Najer ban ai ka jikren nak liang ka jogi Lahubuan ni Songkonor, bayalam ingin jenglang, samla Brandon Sangkliang, kinongilam jongka Central Executive Council, lalu samla Yashan, samla Alrik, samla Ani, jongka KSU, lalu samla rambak Donald V Thaba, samla rambak Malingam Plu, kinongilam jongka lain kra unit, kidukat jongka KSU, bajepi ki pardo ki parasnam ki buan sakani ka jengilang kaki isu ka pelong yang ka jengilang onde ban pendram ya kanu ka political party ni banyak tendeng bakanu ka political party nomor ba hakini kiniat ski kimi kum kita ki jingkin thua ba kaki isu lese kalong inline ba kita ki political party kita kadok ya ki ba pelong kini ka jengilang pajba Henry, aku abot ong ipi kipardo parasnam kidukot jong kisu ba ka kisu daliliru kanjulong inline bakano kanu ka political party nyeng kala ka jong kanong rem kata kanong rem panyada irla jong kendo ko siap ben kentiyo irla ka jong ka benrio but ni dawa ikimat jing dawa but kanu ka sarkar kabasyong hakabor kajing bu ya kini kajing ilang patba nakaliang jo kaseng kalong wasya bakaseng kani badan banyak hi halo kitigi mat jing dawa nikwa ikipardo parsnam kajingi ikinyong sosong kajingi bakin tip ya halor ka kanong rem bakaseng kami ban kran ban yaki nimkwa wala syai dala kaseng kalami syakmat banyak hi ba kanwan kanu bajing berduet nak liang kipat ba nomor bunsin ngilo julap ya kum kita ki boro tang syum penbena jing hi kaseng labun kipat ba ki beut menen hakawi ke jing ilang hapo lawan last stop ngalaong ba
Mentah kasi ke bakhadu manuru khandai tarik nakalyang jo kaseng lada ka sorkar ka kuman baka kasngap menti ikimat jeng nawa nakalyang jo kaseng menai ke jeng khi menstep nadu nyu buje menstep kila poi kita ki phone call ladon kita ki nangkai ki phone ni yang ki ong ba ni last time examen sudah si wat ki keladon kita ki nongra ki nong song dukan ki ong ba kani ka por ringi bagin kamai subha se wat ki keladon kita ki ba punya iki kam juga pakai partai ki badan ka tourism sector ki ong kani ka season subha se wat ki kata kani ka ke bakum kajat buni ko jungi ni dan kata ka jinglong bangi kum kajat buni ngimla ba yasha kadau labun bun slam di dawa yikinu ginu gimat jing dawa nakaliang nyo kaseng ngitep ka sarkar ka tep kita ka igi baro ka pendili ka penslam ka penjelan ja kapor nomor ka tep kita bagi padba ki hi kinwan ban pendek ban beluet ya kaseng Henry hakani ka kenti ngakwa ban pan map lupa ki padba slobha Bangko ban kentui pi soba walong kita kibaya sya nomor ba kini kimat kiba kasai kala bo khmat kilong kibadan kam hadu kata-kata kat sabagi pai nakalang jong kasai i ba kajal beli ko jugi ka up da kata kajing ba borok saudong nipa sya kata puli ke putih ni ba kacing hair arsut ke jongka nipa ja kata kisna samla kibla ngop hakajing di buat jung drugs ngipai gi samla ki bawat kam ki bamyo ya kam kejam ngipai ja kata kacing urung ki mender man keski na kapor sa kapor lala ngi kum kajat bendri menta ngimning hakawai kanong rem lese kapor kan sedir sebab palat bangila ban kelipat lapateng kini santri kimat bawa ki isu kalabu ahmad jong pi ki padba kilong ki badan kam halo kata-kata kamar ka beningkong bagi bu kilong halo kata ka shri simen bun siem ki brio ki jugin tho ngi ba ki isu kolong anti development hendrai nga ko balong pi ka ki isu kolong pro development fata khasis Mento ayu kata ka development lada ki parada parasnam jugi kimya ya kata ka development Shibotli Cement Factory kidang hapo kajila kajugi Henry kasiman bagi thiet mangi hani hapo shilong pat kadang ram kador hapo shilong banji shiti Assam kata kadi ka aka kabuka mga batay hapi yumar hapo kendau kisim nang ni ya kamariang kipenjabo hani Henry ya kam kajamru kiyo kipanabar kitrai jela kimio ya kam kajam Henry kado khalwai pat baya jing mentoi pat kini kibar jela kiba shakawi pa kithe pat ya kata kajing mentoi shakawi pa jela kata kadi ke development bakani ka sarkar ka wanra kom bakata ka development yala ki jong ki pardo parasnam Henry ka development pat yikimi pa jela barkum kaseng ngihap banjeng ban persya ikum kita ke boro ni atau public hearing atau koski kiba persya yang kata ka public hearing kilasa pensange bagi numpai siya kata ka jaka kitrai jaka kibodon ka jaka rap ki jaka riang ha kata ka jaka kimtre ban ai yang kata ka jaka siya kata ka shiri semen Henry lapan bor kiri dalai lapan bor kiri setelah senang bagi la dili lam ka jaka juki siapa kata ka shiri semen onda ki pordo pasnam ki ko ban slow kita ki boro ha kata ka public hearing polisi kila sa pen wet da sting lenti hadu ba ka surak ru kilati kani kecik tambon nakaliang joko sarkar lada nila belong bakata ka jas po eastern district kan mentoi ini bagi yakran ni apo silong pat ba kan mentoi ni hapat kran ni kadi apo silong na barbala daka sarkar kali district unit kala ruban le apo sor silong bang ngala kang badai luksai pi halo kawi benta ni ong bang
kajat kadi kejaka kajugi kadi hapo 6 schedule area ngidol ya kalan transfer act kata kalong ba nginumla kiwei pat kibar jela kiban thit ya kapo kaya kata kajaka hapo ka 6 schedule hapo ka jaka badi jogi kasi henry kai bagi mentapat ka sarkar ka thit ki jaka onda kala thit kita jaka kala kala ukum ka revenue lan onda kala revenue lan kilis no ya kata ki jaka shaki mender sikipo isiski hatu kata kampetkan ya kalan transfer act hatu kata kampetkai ya kata kajing long try kajugi ya khendau ka siap kini ke ba kum ka seng yoi na kapor bat ngihap pan yengrang ba pan persya kita ke boro hakini keniat ski ngi bu chief minister joko jela hadin khatsauski ke jingja joko public hearing hante ya po daistong ban keren halor kani ke bentah ngihap banyak keren buat borok kiliang haba bistu bahap hapan keren buat borok kiliang tibalai pat hakato public hearing pikam sya kita kiliang kita persya balai pat putsko haba gini badan ban persya kata pat pipi ong bahap ya ban kot lang ya borok ngangan ong ipi ba menciam stram kami kata kawikaan MSIPF kata kaan ka boong ba kan ai jimentoy kita ki entrepreneurs ni kita kinong sengkam nong sejam dong ni ka jela haba kin ai kata ka stipend kin ai ka pisai ki kila banseng ya la ka jong ka kam ka jam kadon ikendon ka to por ki bai keren sipang kata ka land bank baka sarkar kan phi kita ki jaka kelang bakan laban ai shi ki company nakaliang kaseng ha to por yang kadong pimla ban thiet kata pimla ban pendan kami ka jaka kasi kum kita gilan bai ban ai shi kita company baper nomor kita wapin sadili lam lut ya ka jaka jumu kasi hadin ka jing ki joka teng la pendam no ya katakaan la pendam no ita kendon ha katakaan henry katakaan ko ang baka nyarap tangi kita ki local entrepreneurs ni kita ki try jela ki bakwa ban sengkam sangjam henry hagini kindiat ski hapor bagi i baka ta ka shi semanru kawan pan pisa napo ka jela kawan register hapo ka digaan ban seng ya ka company karkhana banti motion buat ban sina kata ka cement factory hanti hapo istelta health sector unit kata kadi ke baka kum ka sarkar ka syukur ya kipat ba yang ikum ka seng dalai liru nginum tre bakum kita ki company kinwan sini bagi nyok jing mentoy tang nam tal jong henry bagi mendum ai pat ya ki jing mentoy syakit jong ki pordo persnam ni ong takawai uang dia kata ke public hearing ke bakut sengap ya borok arliang ki bagasian bagi persya pencong nong rem kai ke balak banyo jing mentoy balada ki try muluk kila banyo jing mentoy dia chakmat hendilah try muluk kimla banyo jing mentoy tesange shisundan ke jingdan kita ki sport lagi cement factory hapo ke jela Meghalaya kai ke jing mentoy kila ai kekam kejam kilet lot cepo kita ki wei pat ki bar jela ki bawan cepo kani ke jela ka jungi ki kasi ki jungi ki jio kam tangkum ki tangkum kinong samsha tangin kum kinong bunkut pat lesi tang katok ningot ki yo kam security kini babun pat layo pat ki wei pat ki bar jela kada kadi ke bagum kaseng nimla ban pediang hakamat kepada jok MRCC balik kaseng kadawa menteri MRCC bun ki baong ba hatu kaki isu kala klet no ka ILP hadu mentah mene kaki isu kadang hot dawa ya kata ka ILP hoslam arzar khatlai lami ke jing ki ka bajor bandawa ya ka ILP ke sarkar hagatu kopor balailam khamat ju da mukul sama kiong bak kadi ke subjek jok ILP kamdei hapo kabor jong ke sarkar jela kabalaban ai hindrei dan kami ka jing munjur napo ka sarkar preng napo ka Delhi hindrei ke sarkar hagatu kopor kala unra ya kata comprehensive mechanism
kaba kuntup ya ka amar ya ka binami transaction act kemente lakam ya ki mender ki bandung buhay snong hapo ka jela ka wan hatu ko por hostel arja khandrio ka sarkar ka KSU bakiwi pa kising balang ki pediang ya ka MRCC kat baka IFP kadamdon kata ka jingpet jong ka sarkar preng Henry la si post nam menta ngim simlai I ya utau so jong ka MRCC haba kalat bil ka sonam ka sarkar ka kiwin hano kata-kata baka poy syari si Supreme Court ban pendo pendam ya kabil ka jongka Henry haba dan pat katukan ni Gibril ki ba file case ya ka facilitation center ya ka amar sasi ki kam appeal ruem Henry ki kam ay kata ka jubab sa ka high court baka high court ka to por kapen sange sipor ya ka amar sasi kita kidai ki bet jongka sarkar bakam kwa ban penterikam ya ka amar sasi Hakini ski Pardo pasam kisami kiseng balang ki baper kisami ki sarkar kisami wat ki shnong ru kisabi bakinong ba ngimtre ban pedang ya kani ka amar sasi namar kidaw kilong kumni kumtai kita tok kisa syukur kisa kwa ban penslam biang ya kata ka amar sasi Henry ngangal ong ipi kipat ba bakum ka ki isu ngimpat jutok yala ka jong hacak berdil yala ka jong kidok Islam Gipriang ika marsi na margi tip ba hapo ka jela ka jugi ni padan kedukaan kebalaban telakam ban kita ki mender ki bawan buhay shlong sabo ka jela ka jugi ho na pedang ka ta ba ka marsi kamdi ka bakaan ka baklan kum ka ILP Henry kat bagi Pak Joy ka ILP ni hapat bononya kedukaan kebalaban telakam ka juglum kertap jugita ki wipat ki bar jela bar ka marsi ka aya kata Kindan kita kerdop Haman laki distrik Haba kiwai pat Kibar jela kibar urung sini ki distrik Kihap pan register Tialdi hanta Ikirung syapok kisnong kitau Kijong pi Kihap pan petip Ikirang basyong Kihap pan register Syapok kisnong kitau Kumalaong Presiden Joko Lai Mukra Unit Hakani kasnong katau jong pi Lasyu ibet Tikadur kemat Jogiwai pat kibar jela Kibar kamai Kaji Kibar penyeng ikidukan Kena isya ipat Kita rai jela kijongi Kimpan Berkani Kepelong yang kaseng Bandawa yang kata kaan Arzar kat Rio Kaladon Sulubha Wat penslam yaka UCM Chief Minister Joko Jela Halo ka Marsi Ukraine hinggi ngisi uang ba Ngi ilong positif Bakata ka amendment Arzar Arpo Kan urlong Nadu arja arpau hadu menta arja arpendrio lahandrio slim pila silong positif si positif ILP pilong positif MRC pilong positif Henry kami ke iru ni bagi ang hapo session ki kran ba barabor ki jukran chapang ngata kamat ILP hakamat joka sarkar hapo hakamat joka sarkar preng Henry ondang ila file dia ka RTI pat ngilap ba tang sisien ke sarkar jela kalang tho habadai ba kamat jok ILP bandawa nak po ke sarkar preng but sa sisien kita ay tang reminder kata kalong tang arsien nadu usnem arja khandai hadu menta swa kata kipa judawa hire bari lai karukom dawa ke jongki namar ba hagini kindiat ski mai kindo yu home minister jongkari India umacha ni kumlo kidawa ka ILP kisulat kisandor kiuaya ka dorkas klam kran kisilong tang ki poster boy hindi ki kran pa ki press ba kumaki kila dawa bakila pan bakila aiter yamar jigmot hindi kam dan kum kata nomor ni nilai de khibak lajong kani ka sarkar kecupin thame ike baro Yagi kita muluk kita jela buat kum kasang hi ngila adab ngila kadang abang i bagi wei pat ki bar jela ki wan menbuhai shlong sini ki kini ya kabiang ja ka jungi ki kini ya kamai ka jungi ngiong babia penklan yo ya kata kamai kran wok man ai ngila ai ki kita ki kendon kum lu penklan
Yang bagi mkwa inu kibawan menteri sini kibadan kita criminal records. Kibawan sini kita bandan ya katakan police verification. Ki kontraktor ki bawan rai ki beta ki barzela ki ban ki clear maki bo onda la dep kam ki haban pinpai ni ki shlong kim ni ban shongsa hapo kan ka jela ka jungi bagi long kita ki long shlong ki ba pura haus dep arja ar pusau kalami kata kejingnya kendang kita ki mender ki bawan buhai shlong sini ki bawan belah sini pala araja gut kita ki nong belah ki bawan ban buhai shlong sini ngila be no nakaliang joka seng ke sarkar kala khot yakran kalau orang kita kendon nakaliang joka seng bengila ai jingut kila tersat bergen perlongan ya ka nakaliang joka seng ngila priang kita ke iki boro heli pusi kai bagiyo kalong ba kipara dekat joka ki isu ni ki circle ki ba per di district ki ba per kisah khot pat kisah saman apa ki thanat kisah saman siapa syukut nomor bagi kendang kita ki mende kata kadai ke baka ai ka sarkar hendai ya kata ka migrant work ban ai ya kata ka an ban khang la kita ki bar jala ki bawan buhai shlong ki bawan trei ban kata sidi ya kata pat hadu mentala arsdam kim simla pendet pura habagi pai siya kata ka tungjam kum na kaliang kaseng habang idawa kidu ki majon dawa om dei mengsi dawa hindi ngilapen biang ru ya kita kijik ai jimut na kaliang jo kaseng hakamat ki bor ba punyat hapadai bagi tungjam ki bakut ngilaong iki ban pendo na ka post interview ban penipat ba ki maksu ki kena boro ki baile ki examen bat ki wei ngila ai lo kita ki jigmut kumno ba pinla bang marai ka tungjam ka bakut henry hadu menta ki pat pentrikam kita ki boro hapadai bakata ka post interview ndai baka seng ka dawa hinaldi ban pedu penam no kata ka post interview henry katali kada kaladai ka hukum jo ka sarkar India adu Muslim arja khandrio apakah lawan notification ba ya saboro kitla bakim dei shu ban petang ya ka post interview namda ka group B C ba D om mentai ba pinsim post interview namta ki pion namta ki driver namta ki LDA tanggar ter examination kalabiang nomor ba kijulap bat diha ka post interview ba kajudan manipulation nak liang kindi kinok punya kenapa ai tangi taki brio by day baka sarkar by day bagi ministers by day bagi taki bureaucrats buntien ngila julap hakaba ubayawan ningkong hakawar written examination ubayo ya kata ka max kabahe hinre hapas interview pat umyo don lek bayo tar shimax armax nakasan po hinre po max namaro balay kikwa ban ai kam kita kiwipat kibadan jigedai labun kum kita ke labun kikis kibala don cepo high court kata kada ke cikut jignam jiki samla di pa shkam yak shkam mekalai civil service examination kaba along ke Islam ke baldab hadin bagila pelat ya ke result ki pelat sa Henry Pui ikut hadin cipran ki pelat sa Henry Pui ikut kita ki candidates ki bantuai kita ki exam ondang ilawat banyak Muno kita hendak buat ikut kidan buat na pernah juga kita bahing juga minister kita bahing juga MLA kita bahing bahasam jom kita bureaucrat kita bosong hanti hapo sekretariat kita kadi ke para pasang ke pensat yang kaseng kilong shwa kibon shwa kibu kita kilai teli mau pursio namta ka jinglong jum khasi kata bat em tibreu tiblai tip kor tip kha bad kamai da ka hok henry di phai pa chkani ka sarkar ka pamenta kani ka sarkar ka tip so tip khnai tip mender tip hespa bar ka kamai da ka batu nandol banong ya kata nomor gi lap ya kita ki boro lalaki kena samla ki toy ki examen bakin pas kita ki examen baper begini ya kam ya kata ru ki hab ada ka bisa di kwa ban seng ya kalau jong kam ka jam ya kata ru ki hab ai bisa di da kalat kanu ka tandar ki kam kontrak ki bore ru ya kata ru ki hab ai ka percentage sa kita ki minister ki bari pa ya kata ka tanat hante ya sekretariat le klasyong baitang kita ki Mr 5% ba kita Mr 10% haba kanu kam pabikwa ban le pia ban biang shoyki
Kita kini KAK bakaseng kala julap nakapor sa kapor. Hapa kami baka tungkam tungjam hapo Nigrems. Ka Nigrems gisto baka di ka Central Institute. Baka state kamdan kanu ka jingidai. Hapa di baki Central Institute. Bal haba gindawa ya kata hok ka jogi hapo Nigrems niaki ni kompetip ya ka state government. Niaki kay bagi dawa mengi nyo bapet ka Nigrems kadon hapo long ba Meghalaya kadon hapo Sorsulong. Henry ka kam ka campar ka lelo chopo baro kita nong Rajasthan. Bali omdan mo kita ginas kasi kijungi kibala pas kibala tibet menteri hapo Nigrems. Bali omdan mo kita gisamla kasi kibala bet bala biang menteri hapo Nigrems. Bali pihak ai kambet tang kita gibri pawan napo barjala. Hado conservation biki ai ingin kaditang 7.5%. Henry kata ka 7.5% reservation ru omdei tang iki ingi ki ST kemod gi kasi jentia ba garu Henry ki ST ki bakun toplo ya baro. Kani KAK bangi gila wara khama hu director juga Nigrems bingyo ko ba pihak penbet ya kani ngilong harems ngila ay nuksaro harems Manipur kiyo 100% kadi nam tagi try muluk try jela te haba Manipur kila bali hapot hamikala piong ba pimla bali ako yokum kata na kalian kaseng hatu kapor kalabu ya kaji yaki sanski kala dia kaji yaki nakaliang juga Nigrems kila dan kila apoy kata ka Paul bakila hapan kubur ya kata ka jingdawa juga seng Henry blood mi kata ka sarkar celah kawan kakot banyak kena ningi kaong ingi sange no ka jingki what are the tin kani kamat bapi ki mapi ni sutu bakadi ka mat ka kong santam bakabadan kamtam but ai la dengi binya keren baka sarkar India but ya kani kamat jongpi begin penurlong Tiong hapo sitio ngin pedulong kita ke baro nakaliang ke jokoseng da ka jingkut min siem ni pedang ya kata yang to ngin aila dia kata ka sarkar jula jungi badambar kal asim ya kata inisiatif ngin aila diki Henry ke ki baka bakaja naka sitio ke kala sibna nasibna laibna Henry bna la system mentali da kren solo kata kamat ki om ngim tepe ruem kata ka di ke jingtok jingsikor nakaliang jokos sarkar bagi kum kasang ngilathat ban sigap ban pediang kadi kasin kabakado bangi kum kasang ngin pelang kum ya kadi kajing ilang patba ngila airport Katsanski ya ka sarkar bagi lapa kurwo kabasay ya ong liat no menta lem kumta mak di kajing ki Katsanski kalakot menta kasi haduk mentah mene ngimpat jo ya kan ko jubab na sarkar bahkan priang kita gi mat jingdoa jo kaseng bad kumta ko abun penbana ni tapi ki pardo paraslam bak normal bakal akut kata jing airport Katsanski nakalian jo kaseng nado la syai nakalian kaseng ngila penbet bangan mi badan banyak hi pajba no la syai kasi nginsang siya daidak ibarit kata ngindon ya kata ka Black Flag March Black Flag Bike Rally March lasay kaski baginyat kaleng sodong ke Sorsulong